Čaute a dneska budeme hrať na haňačku ze psem, jak 5 minút u babičky. A tak, už to začína. Do prčic. Chytil mňa. Áno. Máme labradoríka. Ne, Dusty, ne. Ne. Tak už to končí a ešte vám ukážem, co robí moja babka. Babičko v záhrade. Jako robí toto. No, co to máš tu? To presne robí. Nevím co, ale máme už dobré marhulky, broskyne. Víte, že máte broskyne? Napíšte do komentu. Ak Dusty, ne? Co tu robíš? Mám natočiť nejaké dlhé video. Napíšte si do komentu. Čaute.